nusenga muri buno buryo amasengesho yawe ntabwo azigera yishugwa. Imana irumva amasengesho yose, ariko Imana ntabwo isubiza amasengesho yose. Yaba Imana isubiza amasengesho yose, abantu bamwe baba bamaze gupfa, abandi baba barasaze, abandi baba ari bimuga, abandi ntabwo baba bakiriho, baba barapoteye. Kandi wowe ubwawe amasengesho wisengeye mabi nawe urayazi. Ibaze iyo Imana iza kuyasubiza yose, ibaze ubuzima ububayemo uno munsi. Hari uburyo umuntu ashobora gusengamwo Imana ikamusubiza, ariko hari ubundi buryo umuntu asengamwo ariko Imana ntibashe kumusubiza. Turabaramukije mwese bakunzi b'ikiganiro haracyariho ivyizigiro. Amahoro y'umwami Imana nakomeze kubana namwe. Turabashimira mwebwe mudukurikirana kuri no channel yanyu ya Haracyariho Ivyizigiro TV. Turagushimira wowe umaze gukanda subscribe cyangwa sabone. Turagushimira wowe usangiza abandi zino nyigisho kugira ngo nawe babashe gushikirwa. Turagushimira nayo wandika muri commentaire, kuko iyo wanditse buriya muri commentaire ubu duteye intege kandi ubu tumenyesheje ko video wabashe kuyikurikirana, kinyigisho wabashije kuzikurikirana. Imana iguhezagire nawe usangiza abandi mu gukora partage. Ubuntu bw'umwami wacu Yesu Kristo nibukomeze kubana nawe. Turiko turigira hamwe impamvu zishika ku 8 zituma amasengesho yawe adasubizwa yose. Impamvu 8 zituma amasengesho yawe adasubizwa yose. Turamaze kuvuga ibintu bishika kuri 3, none tugomba gukomeza ibindi bintu bikurikira. Ariko imbere uko tubivugaho nashaka dusome mu cyete cya mbere cyanditswe na Yohana ibice vyaho. Turasoma ibice vyaho 5 turaho umurongo waho wa 14. Aravuga ngo kandi ubu nibwo bushizi bw'ubwoba dufise kuri yo, nuko iyo dusabye ikintu cyose gihwanye n'ivyigomba iratwumva. Iyo dusabye ikintu cyose gihwanye n'ivy'Imana igomba iratwumva. Ikintu cya kane rero ni kubera ko tutazi ubugombe bwayo. Impamvu ushobora gusenga ariko ntusubizwe, impamvu ya kane ni kubera ko tutazi ubugombe bw'Imana. Igihe cyose utaramenya ubugombe bw'Imana, umenye yuko amasengesho yawe atazigera asubizwa. Igihe cyose utaramenya mbega n'ikihe kintu Imana ingombaho, ne hantu Imana igomba kongera, nibihe bintu Imana yateguye kubw'ubuzima bwanje. Kubera biravuze ngo Imana itwumva mu gihe dusabye ibihwanye n'ivyigomba. Usomye ariya muri Yeremiya ari gice ca mbere umurongo wa 5, Imana ibwira Yeremiya ko ataraba urusoro. Imana yari gizene, Imana yari imuzi. Ataraba urusoro mu nda ya nyina, Imana yari imuzi. Bisigura ngo se wa Yeremiya na nyina wa Yeremiya batarahura, Imana yari izi ko bazahura. Yari izi Yeremiya kazavuka kandi akavukira muri uwo muryango, kandi akavukira kuzakora ikintu runaka. Yeremiya ntabwo yari abizi, ariko Imana yo yari izi igituma Yeremiya ariko arabaho. Yari izi icyo yamubikiye, icyo yamuteguriye ategerezwa gukora. Usomye Abefeso ariya ibice vyaho 2 ku murongo waho wa 10, aravuga ngo hari imirimo myiza Imana yaduteguriye kuva kera kugira ngo tubashe kuyigenderamo. Iyo mirimo rero Imana yateguye kuva kera ubashe kuyigenderamo. Iyo utayimenye urashobora kwisanga uri kuragendera mu buzima buri contraire y'Imana yateguye ku buzima bwawe. Imana irafise umugambi mwiza ku buzima bwawe. Ntabwo wapfuye kubaho uko nyene, oya, Imana yagushizeho ifite impamvu kandi irafite ibintu yateguye bimatanye n'ubuzima bwawe. Impamvu ya kane rero ituma amasengesho yacu iyo dusenze adasubizwa ni kubera ko tutazi ubugombe bwayo. Turakwiriye kumenya ubugombe bw'Imana kugira ngo tubashe gusenga, tubashe gusaba, maze tubashe guhabwa ivyo dusavye. Hari abantu benshi basengera ibintu, bagasaba ibintu Imana bakaniyereza ubusa, ariko ntibabone igisubizo, bakibaza ngo Imana yacu niyumva. Imana irumva, ariko Imana ntabwo yaguha ibintu bikwica, ntabwo yaguha ibintu bitari muri gahunda yayo. Kandi ivyo Imana yateguye kubw'ubuzima bwawe buriya ni byiza cyane gusumba ivyo wewe ukeneye.
ukeneye. Aho ugomba kugera kuri wowe ubona ari heza, ariko aho ugomba kugera harashobora kuba habi, kubera twebwe abantu turebesha aya maso gusa y'umubiri, tukibaza ko ibintu byose ari byiza. Oya, ibyera byose ntabwo ari amata, ifu yose yera ntabwo aba ari ikivunde. Oya, hariho n'ishwagara nayo usanga yera. Ibintu byose rero uzabona bikayangana ntabwo azaba ari zahabu. Ivy'Imana igomba ku buzima bwawe nibyo byiza gusumba ivyo wowe ushaka. Abantu benshi mu kubaka ingo, mu gushaka wazubakana, bama bareba inyuma, bakareba bakoresheje amasantima yabo n'ivyifuzo vyabo, bakubakana n'abantu kubera ivyifuzo vyabo. Yamara indani y'abo bantu bubakanye nta bushake bw'Imana buriyo. Niyo mpamvu ingo nyinshi zisambuka, ingo nyinshi zama mu divorce, ni kubera abantu ntabwo bubakana n'abantu bahisemwo canke n'abantu babakunda, ahubwo bubakana n'abantu bakunzwe n'abandi bantu. Ugasanga uriya muntu kubera amenyekana ari mwiza, reka nubakane nawe, ariko indani nta rukundo rubayo. Benshi bakubakana n'amafaranga, abandi bakubakana n'ubwiza, ariko batubakanye n'abantu bakunda ubuzima bwabo. Abandi bakubakana n'amahiti, abandi bakubakana n'amafaranga yashira urukundo rukarangira, ariko ugasanga si umugambi w'Imana kuba muri rurya rugo. Ni naka yarugusunikiyemo, yaguhuje n'urya muntu, wewe ntabwo wabyiyumvagamo. Rimwe na rimwe ugasanga waguye mu cyacu ubusambanyi kubera yagutwaginda, ukumva wamwizingiraho kugira ngo akubere umugabo, kugira ngo umutware, ariko ugasanga nubwo habaye mwiyo mpamvu ntabwo yari impamvu yo gutuma mubana. Ugasanga umwe ntabwo yari afite imigambi yo kubana nawe, apfuye kubana nawe kubera icyo kibazo gusa yahuye nacyo. Abandi bakabashaka abantu bubakana nabo kugira ngo bakwepe ibibazo biri iwabo mu muryango, iwabo mu rugo. Abandi bagashaka abantu bubakana nabo kugira ngo barebe ko bazagirane, ko bazashumbukira kuri abo bantu bagiye kubakana nabo, ariko batubakanye n'abantu bakunda. Niyo mpamvu ingo nyinshi rero zama mu bibazo, zama mu ntambara. Ukazasaba ikintu Imana, ariko ugasanga Imana ntirikiragikora mu buzima bwawe, atari uko yakwanse, atari uko itakumvishije, ahubwo yabonye icyo kintu gishobora gukwangiza, gishobora gupfica, mbere gishobora gushira kure yayo. Akaba ni nayo mpamvu Imana idashobora kukiguha, ukazagitegereza ukakibura. Wari uzi ko hari n'abantu bahabwa amasezerano, ariko bakazategereza ko amasezerano asohora, bikanka bakayabura, kubera ko batahagaze mu mwanya Imana yabahereyemo isezerano. Isezerano bararibera amaso. Iyo isezerano utaribereye maso, ushobora kuritakaza. Ejo uzavuma abavugishwa ngo baravangiwe, batavangiwe, ahubwo ari wowe wavangiwe kubera kutigeze uhagarara neza mu cy'Imana yari yavuganye nawe. Imana yaguhereye isezerano mu itorero, guma mu ishengero, guma ku karago, gumusenga, guma ku Mana. Nizari guhera mu kabare, muri boîte, mu busambanyi, nizari guhera mu byaha, ariko isezerano yasezeranye kuri wowe izarishyitsa, ariko mu gihe nawe wahagaze mu mwanya wayo. Icya gatanu gituma Imana itishura amasengesho yacu yose ni kubera ishari tuba dufise. Ishari rirashobora gutuma Imana idasubiza amasengesho yawe, kubera abantu bafite ishari baba bafise n'ubwibone. Abantu bafite ishari baba bashaka gusaba ibintu bizatuma bagaragara, ariko apana bizatuma Imana igaragara. Imana ishaka kubwira ibintu bizatuma igaragara. Niyo mpamvu Imana ikunda gukora ibintu abantu bose bananiwe. Birikivuga ngo imbaraga zacu zinaniriwe n'iz'Imana yacu zikorera. Si uko Imana itokora hari izo mbaraga, iba yanga gusa ko ibyo igiye gukora bizitirirwa umuntu runaka. Niyo mpamvu bari abantu buhanze amaso kenshi Imana ntabwo ijya ibanyuramo kugira ngo itabare ubuzima bwawe. Imana ijya yicira inzira, Imana yironderera inzira kugira ngo aho izakugeza n'ibyo uzageraho ntuzabyitirira imbaraga zawe, ntuzabyitirira amashuri yawe, ntuzabyitirira
ntuzavyitirire imiryango yawe, ntuzavyitirire abo muvukana, ariko uzavyitirire Imana, uvuge ngo niyo yabikoze. Ni nayo mpamvu Imana ikunda gukora ibintu. Yamanjije kuvuga ibishaka ngo nibisohora, ntuzavuge ngo n'imbaraga zawe, uzavuge ngo yari yabimbwiye none irabishikije. Imana ikunda gukora ibintu abantu bose babivuyemo, igaca ihashika maze igahita ikora, kubera ikoze mu gihe abantu baba bisobanukiwemo bo kwibaza ko ari bo babikoze cyangwa ari imbaraga zabo zabikoze. Ariko Yesu yaje ku ntumwa zaraye mu bwato zabuze amafi, Yesu aza kumutaga. Iyo Yesu aza kuza muri iryo joro nyene baburiyemwe amafi, hajya babuze hakiri mu ijoro, bariko barava mu bwato, bari kuvuga ngo n'ubundi twari kuzibona. Ariko Yesu yaje ku murango aho amafi atabonekaga mu bwenge bwabo, ariko aho nyene niho Yesu yabahereye amafi ngo bakwega ubwato, mbere ngo zibanyishe bariko barakwega isenga basaba na ramforo. Imana izatabara mu gihe abantu bazaba batakibirimo. Nubona abantu bagutaye ibintu byose bikanga, abo telefona bose bakazijugwara, uzamenye ko Imana igira itabara ubuzima bwawe. Impamvu rero ya gatanu ariyo ndangirijeho, tuzababwira izindi zitatu kugira ngo turangize umunani. Ni kubera ishari. Wowe urafise ishari, ukurasaba ibintu kugira ngo wibone ku bantu. Usaba imodoka kugira ngo uze kwibone kuri babandi, ubereke ko nawe cyaciyemo. Ushaka imodoka kugira ngo uzatumurira ivumbi kuri babandi bakwima imodoka, wibone. Ushakiza kubera ko wibone kuri naka, teraba nanjye ntiyari yamevye ntiyari yantaye, dore nanjye nubatse umujengo mwiza. Ushaka imyambaro y'impuzu, telefone, ushaka telefone yo gutelefonesha cyangwa yo gukoresha, ariko ugomba ibintu bizatuma wibona ku bandi. Ushaka gukora mariage kugira ngo wemeze naka ko nawe wayikora. Igihe Ana, uzasome mu gitabo cya mbere cya Samuel, hariya mu gice cya mbere, igihe Ana yasabaga umwana akeneye kwibona kuri Penina, amwereke ko nawe atari ngumba, umwana ntabwo yigeze amubona. Ariko igihe yasaba umwana akavuga ngo Mana mumpe kubw'icyubahiro cyawe, kandi nanjye nzamutanga agukorere, icyo gihe nyene Imana yahise imuha umwana. Igihe cyose uzasaba ikintu kubwo umugambi w'Imana, kubwo ineza y'ubwami bw'Imana, Imana izakiguha. Turarangije, dusigaje ibindi bitatu. Nimba ari irya mbere dukurikiranye kuri no channel ya Haracyariho Ibyizigiro TV, nagira nkwibutse gukanda subscribe cyangwa sabone, wongere wandike muri commentaire cyagufashije, wongere ushyiraho n'aka like, hanyuma uprataje inshuti zawe. Warahezagiwe cyane. Data mw'izina rya Yesu ndasenga umwene data, ugurura amaso ye kugira ngo abone ibikwiriye, ugurura amatwi ye kugira ngo yumve ubugombe bwawe, mw'izina rya Kristo Yesu. Hindura izasi guhinduka mu buzima bwawe, ubabere inyishu mu mitwaro yabo yose, mw'izina rya Kristo Yesu, amen. Wifuza gusengerwa, WhatsApp yacu niyi, waturonderaho +257 65 986 540. Warahezagiwe cyane.